iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura yung istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Nasakit ti ulo ka. Maulaw ka. Bumangon ka kit din. Di mo ibagasan kami ang mga opisina. Gapo iti pa nagbartak mo iti rabi. Di ka lamabain ka ni mama. Itay pa yan nakapangan. Nakaanok mo nang ngagpeso ti minum iti rabi. Naimas kamot ngamin ti arak. Nagadupay lang nga ibagbagam. Bumangon kan. Wano kayat mo taguyod-guyodan ka na kaidapay lang iti kama. Deta, bimangon akong Rachel. Saan ta ko mabigbigatan ti agsumbat? Gapo iti pa nakabartag ko man ni Derabi. Awalat pa ng lailong mat kanya akon. Aglailo ha? Kalpasan dagito yung ar-aramidam terso? Ha? Dakkalan tinagbaliwam. Nasingpat ka idinagamamuta kan ora idinabita pa'y nga agasawa. Nasingpatak mo pala iti kunak. Kasano ako naman nasingpat ka nga na ganong tibisyong? Nasursurong pa yung tiagsugal? Nasayat ka dinay tang araramidam? Numuna tabugkawan na pa eh. Di mo ka di amo ti makisarita iti nasaya. Dakla makana, stop na mom! Naumaakon kan ka! Nunalakal ako mati makisinakin ka! Rachel! No saan ka nga balbaliw? Jakla amon no anya ti pagtungtong palang ti relasyon ta. Ay, pumanawak man langan dito yung kwarto. Ang mga no jak makapagtapal ka tanya pa iti mga ramid ko kan ka. Anyang ito ti kata sa ni Rachel iti dahi tiyang imbagana. Pumay bayag ti panagdinami. Yung kumarkar mo ti saan may panagkinaawatan. Rimwaren ti puno nga ugali na. Ada kayo ti kwarto yo kinitirso nga mangagpay dito'y salas tinagpigsa nga ikis po. Tandami ak panay kaglis iti agdan iti panagdardaras ko ngay mulog mama. Pabasulam ti asawam. Anya kalakit din aya, di ka lang makapagtupulan. Kasano ajak makaungat mama? Ay, kumarkaron ti panagbisyo na. Agsarita kayo kumana saya. Nauma ako na makisarsarita kan kwa na mama. Sige, mapanakon. Rachel, agkalma ka kuma. Ang mga doya ti mapasamak mo, no agmaneho ka, akastang agpungpungtot ka. Narayot sapay iti napan kayo iti talon tatang. Awan kayon iti nakariingag. Naglalapsatan dagiti asabong ti karabasa? Inaldaw nga ado ti maisabong dagiti mulak a karabasa iti bangkag. Kadulat tamet ti mayat agumatang iti daytoy. Naimas nga ilaok iti pinablad a palatong dayta tatang. Aglalo no masagpawan ti sitsaron. Ni tatang nga talaga. Dumaw asak to iti sitsaron iti tsandanin ton malam tatang. Barang sa anak amarabian nga agawid. Siyakton ti mapan gumatang munina. Ay, won gayam. Kaanon to nga ta nga adda iyam ammom akaayan ayat mo kanya. Ay, sige tatang. Sumura ka ko niti trabaho. Saan nan nga intaltalak ni munina ti saludsod ko kinkwana. Imay kayo mo titi opisina, mama. Nasapa arimuar ni Rachel di balay. Ngamjak na danon diti opisina. Kat, napanadagat ha? Ang mga noga po iti pungtot na kanyak. Saan akayat nga kita kami? Ang mga no dalaang napataga na panan na. Terso, kahit ka kumakasarita no saan ka makumikom? When, mama? Anak, saan ka kumamasaer iti dayto nga ibagat? Ado nga min dinasumok mo apisyo. Mama. Pakawanan da ko, ma. Ada ka di problema, anak ko.
Awan, mama. Ore agbisyoak. Tsak mo't baybayan ti trabaho dito opisina. Naunta kiti asawak, mama. Ngam na ipapas kung ti pungtot ko. Kaslawan anyaman na kanya kung ti panagsinong batmi. Ay ayat ko na ni Tirso. Ang mabalin niyo kumamat ti agsarita, itinatanang. Amo yung mata sana ka makapagtap-tapal. Dasingpat ni Tirso. Masirip pa'y. Malagip mo ka di nga iso tinangalangon iti kumpanya iti maluglukin. Saan ko malipatan dayta, mama? Ni Tirso tinangis palidi kanyak. Kapo iti jakpan nakaaklon ti panakalugi ti kumpanya. Kinanggap ko iti nagpakamatay. Dagijay, dagiti panawon analidim ti panagbiag tanak ko. Pasanti papatay da iti papang mo. Saan nyo ko man nga ipalagip dayta, mama? Tsak magawidan ti panagsangit ko no malagip ko tinapalabas. O sige, namnamaan to ti kadak iti pasken iti panagkasangay mo inton malamaricho. Diyak lang sigurado no makikuyog ni Terso. Barang makikuyog inton madamdama. Okay, sige, bye. Ni Maricho dayjay. Kasangay na kano inton malam. Kaya't mo ti sumurot. Kaduan lang tumutla nga babae kayo bisita na. Ado tinaskan nga ramidok dito balay. Saan mo lang ata kaya't ti makikuyog kanya? Napintasak mat iti kunak ngam ibain nak. Syakti mabay. Gaputa babak ng amin nagagayam mo. Amom no asino aki di nagamamota. Di ko namkit di. Amangan no adda nangawis manan ken kang agbartek kabayatan ti panagmamadyong nyo. Iso adya kaya ti sumurot ken ka. Taliklikak pa lang ti ara. Ken pudnumot nga ado ti aramidek pay at trabaho. Nganyawit ko dito balay. Sikat ti makam mo. Yan talag yung kanyak ti panakay matong ti kumpanya. Katyak kaya. Nga da pang babalawan nyo kanya. Gayam. Ni mama. Pimanawan. Ada na panan na. Amo matay jay. Naming pinsanan nga intalak na kadata ti panakay maton ti kumpanya. Sumitngetan. Awan pa'y ni mo, Nina. Marabian sakit di asumangpet. Uray madamdaman nga agluto ak. Alis tumatla ang timang pablad iti balatong. Nawad-duwad tinaglakwak iti sabong ti karabasa. Kendag iti bunga dagiti natang. At daim manay nga igatang ko iti sitsaron. Uray manmanulaang amakaraman da tao. Malagip ko manan. Aging gaita. Balasang pailaang ti anak ko. Manipod nagsinada iti kaayan-ayat na. Saanan anaki ayan-ayat pay. Nagbutang nga tadag iti agar-aram kinkwana. Adumat kit din tinagbaliwan na. Kumusta? Adun tinadanon ko a tao dito'y arubayan da Maricho. Apakaangayan ti paskan ti panagkasangay na. Ay, makapaapal ti kinapintas kan kinalawa ti arubayan da. Ado dagiti sabsabong amasetas kan naduma-duma amuyo. Sino nga taday siya, babae? Diyak am mo. Ay, amangan no inawis da. Apenas daw ka nakakita kanyak. Nadlaw ko nga. Agmay-may saka dito'y nagtugawam. Inayaban nga min tinagpaskan ni Miss Salvatera abos ko. Inkuyog na kami iti daytoy apaskan. Ni Loribel di kayat mo asawan. Amok ni Loribel. Nasingid kami nga gagayam kada Maricho. Ay, siyak ni Rachel. Ay, siyak mat ni mo, Nina. Balasang ka kadipaylaan? Maragsakan na ka makaamamukan ka. Agyaman na. Pakaragsakak no may kariak agayim mo. Langam tinasingpat Naimbagman tayong kuyog na ka ni Loribel. O sige panawan ka pa Agyaman iti oras siya pa nakisarita kanyak. Inka rin ni madam nga pagbiit kami laang itay awisan na. Taada ka nung pa'y sabali apapanan na. Adak pa lang dito opisina, mama. Dak pa ng rabi. Nakasangpot ka din ni Rachel?
Nakasangpat ko na. Apay, napananagan eh. Isungay mawagak tagpada kayo asan ba yung simbagpad. Impakada na itay, adomar ay iti panagkasangay ni Maricho. Inawis na. Ngamado ngamin ta aramidok dito opisina. So asana ka kimuyukin ko na. Kasta. Sukunat ko main maramdama. Ngamadamat bukod na kotse. Sana kasi murot kin ko na. Tamangan no jak maliklikan ti uminom itinasangal. Inuyog nak ni Miss Salvatera iti pasken ti gayan ng agkasangay tatang. Nagpakadamat ladagos, tada ka no napatagapapanan na. Itaam lang agpaiso dagiti babaknang. Kanayon da makumikom. Uray pasken ti gagayem da. Isaan kayo nga rod anangan? Saan tatang? Tapi manaw kami matladagos. Nangag ko nga adda kinasarsarita na iti cellphone na. So aday nagpakadan ati na oras. Amangan no saan nagpakada iti asawa na. Balasang payakas kanyak tatang. Talaga nga impay-pay suyo tigimatang iti tsitsaro na. Kakaiso na anawad-wad tinaglakwak kadag iti nateng. Di mo amo no kaano manen ang makaramanda tao iti tsitsaron. Mama. Apa yata kayo tinang ilukat iti ruangan? Nagasangpat ka din ni Terso? Pasado alas 8 itay makasangpat. Kalpasan anak kapangrabii kami. Simre kan iti kwartuyo. Saan nyo ka diyan adlaw no nabartag? Saan man? Sikad sakit iti nabartag. Kinantsawanak ni Maricho, mama. Saan ka no akumpleto ti panagkasangay na? O saan ka mapilit nga ginuman? Naminduag lang matatimagay nga marik na akong tibartag ko. Naibagata na kapag maneho ka pa'y. Inawagam ko man ni Terso, ta sinukon na ka. Iso ko mati nakapanunot nga may nang sukon kay nyak, mami. Ay, nasaya at di nun samat na panunot. Ama nga no, agpada kami anabartek, no'y may naksinukon. Kasangpat ka magkayaman, Rochelle. Nag-enjoy kan sakit ni? Nagsakit ba't ang tiulok nga iminom itinasangar? Dahil dyan tumat nga minamarit yun. Pinilit na nga iminom. Dahil tatili ni Klikak. Oh, iminom ka kumay ti kape. Iturog ko langan. Aywan gayam. Kung man maturog kan, nakasango ka pa lang iti computer. At adalag ti proposal dagiti executive ti kumpanya. Napintas ti singasing da. Ang masapol nga adalag anaimbag no makatulong matlaang iti kumpanya. Makamu ka ditan. Isardeng mo daytan, tayo da pumunti silaw tapno makaturog hak. Parbangon san iti makaturog ni Rachel, mama. Inreklamo na ti sakit ti ulo na. Ken agwasang-wasang pa. Basit samot laang ti ininom na. Saan ngamin anarwam umin-inom iti nasangar? Napilitan la siguro. Ang mga anual daw to na makaring na jay. No saan makasarra ki opisina, si kanton ti makam mo. Kita no makaumayak, ngam urayak pa ya makaring. Nalpasa kon, mama. Ituloy ulat ti mamigat. Ina ko nagdigos. Masapa ka sumur ki opisina. Taado ti asikaswek. Ag-meeting kami manan, hinton maramdama. Sige. Sige, mama. Kasingpat ni Terso. Nagasat ni Rachel ang nakiasawa kan ko na. Nagangay lang at ano tatuma. Asa na maliklikan ti agpisyo. Ni anak kandi dun sa matay dyan nasapa akin nasarsarita yo tatang. Yak nakita, nalasin ko titimag na. Itirwar tinagsaritaan, may. Ngam nalawag anang ngagmaw ti pagsarsaritaan, may. Tanatibong ti busis na. Umay kanundanunan ti pamilya na ti kaayan-ayat na. Taagkasaren ti balasang na.
No saan sapay mo't ang nakaturpos iti panagadal na tatang? Nagsardeng iti panawan iti pandemya. Oray, taimpang pangas da jay apadak alakay nga adda ka mabalin ti pamilya na. Ket natalged to ti kasasaad da. May mayat kumamatlaeng no makaturpos. Kasano pa'y nga raw ket agdadagsen kano umeten. Day talangan paiso. Masapul apaalangon ti dayaw na. Inawis nak at tumulong ang makisarita kadagiti dadakkel ti manugangan na. Amumet nga si dadpay akabagyan tayaw. Sige tata, sumura ka ko ni ti trabaho. Inawagan nak ni Miss Salvatierra itay. Ada ka no papanan na amasapa. Kaya't nakakasarita iti opisina, sakbay apumanaw. Ay, nagsakit pa lang ti ulok, mama. Kakapsutak pa. Ay, nadyak ton maulit ti uminom, iti nasanger. Amom itantirik na ti mabartek. Tano mabartek ni Tirso, kasta unay apa nagsasaom kan kwa na. Alangan na baybayan na ti kumpanya. Rachel, sikat yan ada mangisakit iti kumpanya. Taimpundar ni papang mo dayta. No, one dayta ni Kosyo. Saan mo kumanapatasan tinagnamay, anak ko? Saan kami asigod abak nang itiday di papang mo, iha? Ay, adadangag sakit ti ulok kadagita nga ibagbagayo, mama. Ang hagidak man iti sofa tayo tuloy ko ti maturog. Umay kay di komitor, tayo timplan kay ti kapim. Agdigos ka, tapno mabang-aran ka. Kaya't ko ti maturog, mama. Da kayo latan ti mapan ni opisina. Inuray ka laa makariing. Hangam no kas natiko nam alam, baka amu ka nga rudan. Wan, mama. Sana ka man adamat katulong akad duha. Talat launay ni Miss Salvatierra kanya. No ato ti pakakumikuman na itirwar, ipalubos na nga tugawak dito opisina na. Iso ano daduma? Mapagriruandak dagiti daduma a kliyente. Asyak ti akin kukwa iti daytoy a kumpanya. Oh, saan mo't ani Loribel ti adda dito opisina na? Saan ka di asik ka ni Monina? Ay, uwan ma'am. Ada ka di masapul yung kini Miss Salvatierra? Ambisyosa ka matan niya. Ang bagay mo? Ha? Ay, ada pa malubos ni Miss Salvatierra ang agtugawak dito opisina na ma'am. Ket, dayta ti pagyamanak ken kwa na. Ada pa nagtalit na kanya. Nasayar kan samat itimbagak. Awan ti anyaman na. Anya ka diti masapul yung ken kwa na. Amang ano ang malmalam ngamin itinapanan na. Dayta ti pindot ko. Inawagak ko ma. Angam saan na bali? Sana kon ngagbayag. Ibagam tulatan ngay mayak. Sige ma'am. Makadanon ken kwa na dayta. Sige. Pimanawan. Narik na kasla. Pimuskul di rupak iti pan nakapabain ko. Gapo iti pan nakaibaga na may saak na ambisyosa. Nagsayaan mo iti pan nakisarita na kanyak iti damo ang panagkita mi. Apay kumamasahir tirik na. Saan apod no amay saak nga ambisyosa? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Diyak mo nakapagtapal kat na prangkak ni Monina. Takas ano? Isugit din tinakitak ang nakatugaw iti lamisan iti opisina ni Loribel. Nailabasak matgaya man. Namuna ka traffic. Magnaklangan iti banger a kalsada ang mapan iti opisina. Saan kaya man? Amukon no sa dino ti papanak. Rimuarmat ni Rachel. No saan ngay may dito opisina,
Sa dino ngay garot tinapanan na. Amano na pan kariti kagayom na, mama. Malimuna yun ayayin na dito yung opisina. Madamdama, agawin ako. Nasayat no agawit ka masapa. Tama no adan tumanan diyo pag kinaawatan. Jaktun ulitin dahil dyan ngayon naramid ko, mama. Agawin ak tulatan. Ito nawan trabaho. Dumabalin, liklikam kumante ag pisyo. Ipaay mo kumalangan ti panawan mo kini Rachel. Bailiw akon amaadan iti apo ko. Mama. Daragragsak mo't lang ti panagden na yung agasawa. No adda anak yo. Nukas kumapay laang eday. Amangan no na iturad mo asinong batan dayi Arashel. Ewan tatang. No iti, oray no bak na, tutupak. Napatag kanyak ti kalimtaga. Malagip kumanan ti kaayan ayat mo. Agpada kayo ang masirib. Saan mo akinayat ti paatiw kinkwana? Tatang, saan niyo kuman nga ipalagip day ta kanyak? Naikari nga ta, saan kami ngagkagasat? Kumusta nga tan? Manipod iday. Awanan Apolos ti damag ko kinkwana. Agpalasak labi tatang. Nagsapa kay lakit ngaminan ang nagluto iti pangrabian tayo. Talaga akayat aliklikan ni Munina ang mapagsaritaan. Tisigod akaayan-ayat na. Makabababawi mo't lang ata. Hindi kayo matgayam, Madam Rachel. Anya ka tatimbaga na tayo yung babae kanya. Mas daw ka nga tanong kasanuan na amuak ti numero ti cellphone mo. Nakapagsarita kamin ka ni Loribel. Kat napagsaritaan na ka? Anya ka titimay paay ko kada kayo, Madam. Munina, kaya't ko ti pakipagayam kan ka. Magustuak ti kinasingpat kan kinapakumbabam. No may kariak lakit di. Amok anabainan ka iti naibaga kitay. Awan ti anyaman na day jay, Madam. Sana po no, may saak na ambisyosa. Iniyang amom iritibagi mas sekretarya ni Loribel. Certified public accountant ka matgayam. Agpada kayo iti asawak, ama Siri. Aniya? Malam itayan, isoadya ko ni maidyo opisina. Amok mat akabaalam nga imatunan ti kumpanya. Nagsarita kayo ka rin kini Mama Rachel? Nasdao nga min no sa dino tinapanan. Kat saan ka mat ngay may di opisina? Napanak iti opisina ni Loribel. Ngam, ti empleyado na nga iniyam amo na ti bagi na as sekretarya ni Loribel. Ngam, padam matgayam as certified public accountant. Iso tinadanon ko ijay? Nasingpat mat nga ron. Saan na nga yung pangastipon mo a posisyon na di opisina na? Itay nakasaritak ni Loribel. Talkan na kano day nga empleyado na. Iso nga uray saan asumrag iti opisina na. Kasta ka din? Inalak ka ni Loribel ti numero ti cellphone na. Kat inawagak. Amo ka na ba inan iti panangibagak kan kwa na nga ambisyosa? Isumat lang adda nang ngig ko akasarsarita may ti cellphone mo itay. Ang mga nupan panunuta malalaki ti kinasaritak. Adda pa nagtalag ko kin ka, Rachel. Awan pulos ti panagatap ko kin ka. Nga dadakas nga aramidan. Kaya ka na yung naipalagip ni tatang kanya. Ako basol ko ti amin. Nung tiyak ko maimpakita ti kinatangsit ko kankwana. Lalapit. Idin inot nga imadayo kanya. Saan na lang impagbaga kanya. Adda nakita na nga amang anasingsingpot ngam iti siya. Una yan tayo tapa nang kita yung kanyak tatang. Nagdiram usak mat anay bagiti ko na. Nadlaw ko kadagiti matam. Asaan ka anar nag-anaturog? Wenno nagsangsangit ka kaday. Anya kumamot sangitak tatang. Naragsa ka kiti biyag ko. Talaga kaday anaragsak ka? At ang sakit ti pagduaduan nyo tatang.
Gapu ka di taaging gaita? Awan pa'y asawa? Ay, may salaang tikid daw tapno sa anak amalidayan tatang. Di yu ipalagip kanyak tinapalabas. Monina, Bigbigatin yu tiagsin na ay tatang. Tunggal ipalagip yu tinapalabas. Malagip o ti kinatangsit ko. Nangato, ipagkit kita kiti bagi. Kaputa masiri ba? Kaya ti paati. Saan ko kumapaya kaya ti bumangon, mama? Nagsapa nga ni Tirson ang sango iti computer na. Talaga napasnak ngagtrabaho ti asawam. Ura ada dito balay. Kurang lang aruda na mga ramid iti opisina na dito'y balay. Ang nasaya at madkit di. Ngam ti mabartak asumangpet. Uno mapuyatan iti panagkasino na. Kaya't namit lang at aliw-liwain ti bagina. Agam nagkari kanyak. No saan nalakit di nga aramidan dagiti saan ko ama gustuan, mama? Awan problema iti panagdan nami nga agasawa. Ay sumot lagaya man daytan ni Terso. Pumababan iti agdan. Ay marigna na nga tamatan ti bisin na. Nalpas matlangan ti meeting. Maragsakan anak angag kadagiti nagsasaritaan tayo. Well, kas nangit mo. Dumakdakkel ti mapaspastrik ti kumpanya. Adalaan may sa akid kidawan nagiti empleyado. Kaya't na amay nga to ti sweldo da. Adakan ka dayta, no kabaalan tayo nga ipaay dayta akid daw da. Ngimina nagiti magatgatan. Gapo iti panagtultuloy nga ingingina ti gasolina. Sa nga lubungan dayta problema. Ken saan lang nga dayta ti problema tayo? Saan mo takid kidawan nagiti empleyado? Numano ti kat apakaingatuan ti sweldo da. Manayon ng labasit. Nang baglaang ang makakamat ti sweldo da karang iti magatgatan. Sana ka di matlang ama kasi nga mo, Nina? Awan man gaya man ni Loribel? Ada itay bigat madang. Ngam itay nagawid itay daw. Saan man ka na nagsubli? Talaga nagagat-tigayim ko. Ngam uray, tada ka matapangital ka na iti kumpanya na. Aywan gayam, Rachel ko namlatan kanyak. Kasla mabainak amang birngas kada kayo, madam. Saan mo apong panunutan na may saka baknang? Kaya't ko ti makigayam kan ka. Sakbay di alas 5, adakton dita, agkuyog tangag pasyar. Ay, sige, madam. Rachel. Daytaman ti kunak. O sige, ituloy mo nga ro ng tiar aramidam. Amangan no makasingaak pa'y. Na-traffic ak matan. Dandani mo't gaya man alas 5. Ituloy ko lang tinapanawak at trabaho kita. Sakbay nga agawid na. Inururay ka lang. Agawid kan tulat ng tirso. Adapay papanak. Ada ka di man ang daraya mapaskan? Kaduan ka no kahit mo? Makipagkita kiti ka barbaro agayam. Kayat ko, doa kami lang agkuyog ngagpasyar. O sige. Ag-overtime ak lang arunan. Saan ka kadi nabannog? Amangan no sa balimat nga overtime ti bagbagan terso. No agdua-dua ka, awagan nak to intun madamdama. No adak pa lang dito opisina. Wano, nakasangput ako ni di balay. O sige, mapana ko na. Amangan no matraffic ak mapanawan nakpay ti kinatulag ko. Sino nga taagayim na ti kasinarak na. Di na pa'y imbagan no anya tinagan. Kunak nagkuyog kami kina Rachel nga agawid ko maitay. Yung nakipagkita ka no iti may sagayim na. Sino ka no kayam na? Sana mo't anay bagan no anya tinagan na. Nabit ka no pa anagamamuda. Mga no na patek ti pagsaritaan da. Daing bagman ta na ano sa na tinagmalmalam iti opisina. Nakalutom sa amat ti katulong. Mabalin tayo ti mga rabi. Tadarami ito kiti computer ko. Pangururaya kini Rachel. Sige, mapit lang tagpay dasarak. Sabel,
Agidasarkan tamang rabiita yon. Alam, ituloy tati agsarsarita, kabayatan ti panagpalpata mo nina. Nagagatmat ni tatang mo, tanapaadal na ka. Di kat sayang ko mati kinasirib mo. Dahil talaunay ti pagyamanak kini tatang. Ay man gayam, masaludsod ko man. Apay saan ka nakiasawa? Awan ka di ti kayan ayat mo? Agda, saan kami ang nagkatuluyan? Excuse me, inakbit iti restroom. Kasla, liniklikan na ti panagsarita mi. Malagip ko gayam. Ni Tirso nga ta. Ay, ni mamalatan ti awagak. Rachel, saan ka kadipay gagawid? Mama, madam da mabiit. Ay, ni Tirso? Ay na, napanadagos iti sila Diyo, iti makapangrabi kami. Ada ka no aramitan na. Nasayata si Mang Patmatlaang mama. Kunak no gundawayan naman ang timapan makimadyong wano agbartak. Isumot lagayam anarabyan ka. Kapilitan ananganaklatan. Tabanugak ngamin anaggaik iti talon. Kisayan nyo nga minin ti taltalunan nyo, tatang. Planok nga iyawat kadag iti katalunak dagiti daduma taltalunak inton malpas ti panagapi. Nanginaunay ngamin ti abunaw. Uray dagiti bangbangkagan nyo, tatang. Iawat nyo mutan. Wen balasang kau. Nalaka ako na mabannog. Lumakaya kon. Kumusta mo't dayjay Rachel? Naimbag ta saan natin nagibasit ti kinakurapay tayaw. Saan ma, tatang? Sige, intayo nga rod aginanan, tatang. Ni Ama Ignacio. Kasano na ito yan? Nakita na ko. Lumugan ako man itikutsik. Agturungot ng dito ayan ko. Terso, si kakading agpaiso. Dandanisan kamatan ana ilasin. Agdudwa ako mga umasidag itay. Wen Tata Ignacio. Siyak na ito eh. Kumusta kayo? Lumakayan da tao. Nabayag lang agpaison asaan tayo ang nagkikita. Baknang kan. Kasinti apo. Si Maliwanwan mo't basit ti panagbiag. Ne, kasano nga ron? Adan to sa bali pa nagsarita tayo. Sige barok. Amangan no mataktak ka iti papanam. Wow! Nagdakkel ka nagpintas ti balayo. Baknang ka talaga. Mabainak sa mo ta dumano. Oh, munina. Apay nagsardeng kamatan. Dumanon tayo ti unag. Agururay ni mama. Rachel, iso ka din ibagpagapagayam mo. Wan mama. Iso ni munina. Ay, kumusta kayo, madam? Di ka din agpapayin. Mami Lucy ko nablagdan. Kunak numasangpatan mi ni Tirso, mama. Tirso? Ang mga namadabdabalaang at danday jay. Munina, dito'y kan amang rabi. Uray itulod na kantulatan ni Tirso. Munina, saan ka matan na matagtagari? Kas itinakuna ni mama. Saan ka nga agbabain? Naimbag din sa anak mo't lang ang napilit ni Wilmer. Sa barong magkit din itong bigat. Hanggang inyunay-unay ni Rachel. Ang masapak nga gawin. Tada ka no sa nga ilim eh. Nasingpit kayo gayam, Mami Lucia. Nakunapay ka. Kaslamalasin ko na iti ati mo. Agyaman na. Tanasaya ati panang pasangbayo kanya kasanga iliyo. Laki ti ang nagbidot. Ni mo nina. Oh, Tirso! Naimbag na si Mangpatkan. Itay pa yung orayan na ka. Kaya't ko ama-amam ti kabarbaro agayim ko. Ni munina.
Ni Munina siguro na kayang ayat ko. Isuti sa nga ilim eh. Gayam ni Rachel. Oh, anya pa lang jar aramidem dita. Ah, Umunag kan. Rachel. Anyan na kinangaw ni Gasat. Talaga na ilot tilumong. Monina, kayat ko ngayam amukan ka ti asawak. Ni Tirso. Agkaalaan kayo lagit di, gaputa. Agpada kayo as certified public accountant. Kumusta kayo? Si kagayam ti ko na ni Rachel akabarbaro agayam na. Munina. Maragsa ka na. Tanasa nga ilida ka. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Tsak naman nga gamam mo da Rachel kin Munina. No amula ko mati asawak. Lalo apimintas ni Munina. Kasla adon tinagbaliw kin ko ana. Ang kasano makisawak kin ko ana. Kalpasan da iti apa nagsinami. Numabalin. Jak kuman kayat ngagkita kami pa'y. Ala, si kagpapain mo nina, ipapabalay mo latan. Talaga nga isa ganan, miti pa nang sanga ilim ikan ka Monina. Na isang sangayan ka agayam para kanya. Rachel, agyama na. Oh, apay asan ka mata na matagtagan Tirso. Mabalin nyo tagsarsarita ka ni Monina. Kabayatan ti panangan tayo. Nasaysaya at siguro, pas nagtayo pa ilang timangan. Mo ni naharaman naman dahil iti sweet and sour. Siyak tinang luto iti daytoy. Oh, pagusto ni Mama Monina. Ay, sige, ramanak. Naimas ngagpaiso. Agyaba nagtama gusto ang matlaang. Mo ni na. Naglaing kayo gayam ngagluto, madam. Padasik tumamat agluto iti kastoy. Itay-pay nga urayan ka. Apay anarabyan ka. Mabiit lang. Apay nga agsangsangit ka. Itay payakayat ko nga ipulos nilwa. Apay nagkita kami pailang kinitirso. Nagkita kami mat kinitirso itay malam. Apagbit laang ti panagsarita mi. Langa na ti baknangan. Talaga baknangan, tata. Baknang tinakay kamangan na. Jak namnamaan. Nga kasawa na itinay di Rachel. Anya. Danda ni Jak matil munti ka na. Kabayatan ti panang rabi imi. Inkarigatan ti nagpamarang. Jak kaya't amakadlaw na kanya. Jak mo kayatin na maulit na iya panagkita mi. Apay nga agsangit ka. Nasaktan ka kadi anak amo nga adan asawa na. Kat makabababawi ka kadin. Sige tatang, sumre ka ko niti kwarto. Anya nga tatipudno anarik na ni Monina. Iti pa nagkita daki ni Terso. Libag na tiri daw itay makasangpa. Tsaka maawatan da ito ang marikrik-nak iti pa nagkita mi kini Monina. No nagbalin ko ma anasimpet idinagayan ayat kami. Da kami kuma tinagkagasat. Diyak ko man nagtungpal kini Rachel. Tirso, ayan mo. Adak dito sa alas. Kanya pa lang ka aramidam dita.
Mabit lang. Umaya kon. Isa pa din kunti uminom. Ang mga makadlaw ni Rachel. Si ka mo tinasapa na karaing ita, Rachel. Nakaturog ka di pa ilang ti asawa mo. Ay, sungurod anasapak anak karing mama. Sinapsapa naman ng tisimango iti computer na. Di na naiturturugan tinang pampanunot iti kinapintas ni Monina. Rachel, anya ka din dahi tangay pagpagam. Talaga mata napintas ni Monina, mama. Di babawi ka nang ipasyar dito'y balay. Ang mga numakurso na daan ni Tirso. Rachel, agar-aramid ka ti diyo pag kinaawatan kin ni Tirso. Tipod no, mama. Tsak maawatan da ito'y amarikrik na. Bigbigat nga nadadaan man ang timod ko. Rapay, nagmaumaw ka din ti panagayat mo kin ni Tirso. Anya ka di tayo sasawa niyo, mama. Ay ayat at punay ti asawa. Kamjak man lang makita ti ba naglailom kan kuana. Iparik nam kumabad kan kuana Nukasano ti panagayat mo iti asawa. Anya ti kayat yung aramidak, mama. Ay, ang mga no datapay nga aginatag sinimbat. Aguli magkakbalangan. Anday taman gaya man ni Tirso. Nasapa ka gaya man nakari, Rachel. Jack na puta na rimwar ka iti kwartuta. Napasnag ka nga na nakasango iti computer mo. Nasapa ka man na anagriing. Iso napilitan na kabimangon. Sige. Agsarsarita kayo palang kini mama. Agtimpla kiti kapita. Itaman pa'y abasit tinakan mo Monina. Saan kan samad anak katurog anak imbag. Mariribukan ka kadipay laang iti panagkita yo iti sigod akayan ayat mo. Pangaasi yung tatang. Saan tayo kumana pagsaritaan dayta? Anya ka di talaga ti marikriknam. Naawat kung tinagtungpalan iti relasyon mi tatang. Nalpasan ang nagbabawiyak dagiti nagbidutak. Inayat ko ni Tirso. Ako ang nagbidutak. No saan ako maanatang sit idikan kuana. Nalipatam ka di atalagan ni Tirso. When no ay ayatang pailaang aging gaita. Pangaasi yung tatang. Saan nyo kuman nga ipalagipay dayta kanyak? Itay pa yan nakasangap iti computer. Kaslasaan ko nga mo ti aramidak. Monina. Ada pimintas ka. Ngam sana rumbang dito yung marikrik-nakin ka. Mas naayanak lang. Noon niya tilinik-likak nga ugali na. Isumot lang ti ugali ni Rachel. Ni Rachel. Saan ka agpadlawkin ko na? Itay lang nga napanunot ko. Sabado gayam ita. Apay nga may ka dito yung opisina. Akwa, andalagnas kan nga ramidak. Agawid ak tumatlang yung tumaramdaman. No saan kami kumana kapag tulag ka ni Loribel? Agkuyog ta ko mga agpasyar. Agmalmalum kayo kani? Dahil tatisan ko ang may baga. Awagan kan tulangan. Ay, talaga da ito'y ang Loribel. Talagang sangawan panggap na makiasawa. Ay, awagak man gayam ni Monina. Diyak mat nadamagan ka ni Loribel no pinastrek na nagtrabaho. Aday ta. Hello? Monina, kaya't ko kumatiyag pasyar di tabalayo. Ay, kababain. Nano mo lang ti panagbiyak mi kini tata. Kaslang kalapaw lang ti kayarigan na no may dilig iti palayo. Anya ka kadi? Kas iti na impusuan apa ng sanga ili mi kan ka idirabi iti napatag. Ay, mayat ko ma. Agdaag ti opisina. Agpada kayo iti asawak mo, Nina. Di na kala pinagbakasyonan ni Loribel? Trabaho man ti sapsapulan, Rachel.
Inton pinaglaangan. Kadwayan samot ni Loribel. Wan, ngam itay aday masidag alalaki ang makiama mo kan kwa na. Limiklik. O sige nga Rodan. Tama pa nakiti ayandan. Kas dawak no apay anapan ka ng opisina. Nakasapsapa ka pa arimuan. Adalang na patungin naramin ko, mama. Iso ang nagsubliak mo't laaragos. Imay ni Rachel di opisina. Anda ka no papanandak ni Loribel. Ay, saan ngagtaltal na? Takay ko matirumpang nga kuyog agpasyar. Nalpas ka numot na nakapagtulag da, mama. Iso maminsan tulangan. Saan amakay na? Aging ga itijak makasarita ni Munina. Naimbag man ta nakapasyar ka dito'y balay, Tirso. Maragsakan ang makasanga ilikin ka. Pasensya kayong tasaan tayo ang natutur tinagsarita di nagkita tayo, Ama Ignacio. Maawata. Nagkita kayo kanumad kini Munina. Kitaam lang agpaiso tigasat. Asino ti mangipagarop nga agam amuda iti asawa. Wen nga rod, tata. Nadlaw mo mat nga tan tinagbaliwan ni Munina. Saanen akas ide. Basit laeng abanag. Agsinong bat kayaw. Di namat nga rod kayat ti paatew. Wen nga rod, tata. Kasano? Masirim ni Munina. Ket karbengan na ti mangilaban iti kalintigan na. Kasano nga ti panangirwakan ko akayat ko ang makasarita ni Munina. Sila malasin ko day takot siya. Ani ti kaagdana dito eh. Unak no apagbiit ka laeng iti opisina yaw. Adda sa nga ilim. Itay pay nga agururay. Tata, Amumot nga tan no asino ti sa nga ilim. Napaot ti panagsarita mi. Kaya't nakakano akasarita. niterso ka diti akin kotse iti day tatang. Isaw nga agpaisaw. Ngam apay pailaan. Kalpasan abinay bay anak. Awan ko man kapunang agsubli. Addan asawa na tatang. Awan met nga tatidakes na itiyay na. Akas may saagayam. Nagpakada ko mga imo na kanyak no kaya't nakakasarita. Ang addan. Kapilitan asangwag. Nakita mat. Asa anak ko na yung nagsarsarita, hindi sa nga ilida kayo di balay. Gaputa dya kahit amadlaw ni Rachel. Nga gamam mo ta. Tirso, anya pa ilan ti pagsaritaan ta. Namuha kini Ama Ignacio nga doon tinagbaliwan. Kinadlaw ko mo teta. Saan ka nakasidi? Agbababawi ka kadi, akas iti pa nagbabawi. Pakawanan nak Tirso. Ako ka natang sitak idi. Aging ga italaang daytoy. Daytoy ko man ti maudi. Pang-asin. Munina, awan ti panggap ko amang riribukin ka. Agyaman na. Gapu tadyak kayat amariribok ti panagdenayo kini Rachel. Jak kayat akaguranak ni Rachel. Iso ano mabalin. Agtali na it kumalaangan apalimat anaadaan ta iti relasyon idi. Di magasak iti opisina itay mama. Ngam kuna ti gwardyaan na bayagan na pimanaw ni Tirso. Nagsago kami anangal daw. Gumrimwar itay manam. Saan nyo kanya dinamag tinapanan na? Pabagano na pa rin piliw iti pamilya na. Nasayat lang no kasta. Ang kasanon no nakipagkita ka dagiti barkada na kat inawis daan na ginom kan nagsugal. Rachel, kasapulan na ba tagaliwaksay? Kagagay ti lalaki ti agbisyo. Saan lalaki ti abaybayan ti opisina? Amo yun apay ajak kayat amasumok na ti agbisyo mama. Gaputa ang mga nuuray agbabae kat agbali na bisyo na. Adagan kadayta no masulisog iti sabali a babae. Anya ti kayat yu asawin iti dayta mama.
Dawan pa panamon na agawid kan. Nagsarita talaga dito balay. Apay gamin asan ani Tirso ti inawagam. Adak dito'y balay da Maricho, mama. Itay pa nga uray da ka ni Loribel. Da kayo tinawagak tapankak no nagawid ni Terso. Manipod itay nakapanaw ni Terso. Nakamulang lang kapailang anak katugaw dito'y salas. Tatang, Naunag sa tipampanunutang. Di mo ka dinadlaw tiya si dagkukin ka? tatang, saan ko man arumbang ang nagparang ni Terso kanya? Nakaanay ko man ang nagamam mo kami kini Rachel nga asawa na. Kat saan mi nasubliat tinapalabas? Maawatak ti panggap ni Terso. Kasta unay apa nagsinsin nung batyo ide. Nalabit ang nagsina kayo nga agin-ginura. Kasano agura ang tinalaki ngayon ay ayat ko unay, tatang. Inaklon mo matlaangan ti pudno. Uray na tagsita kitikan ko na. Inay ayat ko inikas talaunay. Saan na kainig ka ni Tikundaway? Di naman lang inuray ang mapaliwag ti ugali. At dabidot iti tunggal may saka na kayaw. Nalpas tinalpasin, tatang. Awanan ti masapol asubihan mi pay. Payakas to'y ti marikirinak. No apay ngamin na nagamamuda kini Rachel. Idi nagsina kami. Saan kun at tinarigagayan ngagkita kami bay. Linipat kun anaming pinsan ni Monina. Ang itata nagkita kami manen. Payakas to'y ti marikirinak. Natangsit launay di kanyak. Kaslay sulang tinalaing kat tinakayat ti paabag. Nagasat ako mata na asawak ni Rachel. Saan gayam amakanay ti kinabagnang amang paragsak iti may sa tao. Noon niya tiliniklikak nga ugali edi ni Monina. Nakaro ba'y tilaklak amak ki ni Rachel. Awawagan ako ni Rachel. Matagtakan lakit din ang mga uray kanya. Nusang batak. Manlaw na lakit din ang bartik ako. Nusang ko asong batan. Ang mga nuad-ada makawang kanya. Makamuditan. Hello. Terso, awan ka mat dito'y balay. Awan ka nupay pangal daw itay nakasangpad ka. Napanampay lang. Wow. Nagaliwak sayak lang. Nabartag ka manan? Kadwam ka di manan iti barkadam? Ha? Agmay-may sayak lang. Madamdama lang. Agawid ako. Apay ang madamdama pay lang. Nung kunak na agawid kan. Maawatam? Rachel. Mabalin na kakasarita saan ka nga gawin. Sikapay ang babae tinangato ti busis na. Kan? Tsak kaya't di makiapakan ka dito'y cellphone, ha? Agawid kan. Saan lang ay ta abinugkawan na ni Rachel? No amukla kas tuiti ugali na. Saan kun pinakasaran? Nyamat na kinamalas. Talaga ka ding awan gasat ko. Iti babae. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagag ko ti panagbugkaw mo kindi Terso. Kabayatan ti panakisaritam iti cellphone mo. Awan pa'y natanang apan nakisaritam iti asawa. Talaga ang makapungtutak, mama. Agasem,
Naguperkit din iti pag-iinuman? Kat awan pa'y plano ng agawit? Ay, di ka lang nakatapulan. Sa anak ka makaan-anos? Rachel, raumam kumamati asawam. Ito lang manan. Mama, saan nyo kuman akanunungan dayjay alalaki? Naikamkamang laang. Awan ti mabalin na nga ipagpanakal kanyak. Saan na sayatay ta? Saan mo kumamat at agibasitan ti kinatao ti asawam? No talaga nga ay. Ay! Uston, mama! Ad-adala nga makapungtutak gapo iti panang kanunong yung kankwana. Unakman no napan kan naturog. At da ka pa'y lagayam dito'y salas. Anya ti pampanunutam. At ako may pakasik kada kayo. Nung may sarong maninitirso dito'y balay, kasarita yung asaan ako mga ipalubos ama-amuan ni Rachel tinagbalin ang napalabas mi. At da ka di rumbang akabutang mau. Diyak kaya't amariribok ti biyag ko tatang. Nung apay ngamin ang amamok ni Rachel. Napintas ka. Masirib ka. Nalabit nga at dadagit agar aramkin ka ajak amaw. Awan ka di tinapilim kadakwada. Awanan iti panunot ko day taabanag, tatang. Saan mo kumaasayangan tinapintas agundaway mo? Ay na, at adala ang umatindog ti saritaan tayo, tatang. Sige, maturog ako. Talaga asa anak at inong pala niya. Kitaan man talangam, nakarkaro ka pa'y ngam nalaas alamas. Nga ron. Dandani, tsak pinayawit ti bagay. Gunggunam! Anya ti problema, Terso. Nabartag ka. Kaya't konti maturog. Mabalin na inton bigatin nga agsarita. Saan na ka panawan? Agsarita tapay! Ako limag ka! Binugawan nak. Awanan kay tibain! Parbang ka. Saan nakabilitan, Rachel? Lalaki ak. Kat saan nakakarkaritan, mawadam! Tawanan pa'y na lalaki. Uray lalaplang tilapayag ko iti panang itubong na iti panang bugkaw na kanyak. Talaga saan ko akabalan? Saan pa anong saon? Naimbaglangan tada supa dito opisina mabalin ko apagidaan. Masapa ka pimanaw ijabalay. Tamang nagsinungbat kami kina Rachel. Kami bigat. Nagburek ti dark iti panang bugkaw ni Rachel kanya. Kung sa anak-anak atagpoy. Amang ano, natungpak ko ma. Ni mama. Hello, mama. Tirso, saan ko naputan di papanaw mo? Nakita ka ni Rachel lang ti matmaturog iti silidyo. Ang kumunti umor ti kotse, iti manaw ka. Inrantak ti na sa papi manaw. Tama nga no, bigbigatan mi kini Rachel tag sinungbat, mama. Naibatangak nga rin ti pa nagsinsinong batyo. Nag-style kayo pa nagtinlong pa. Pasensya kayon, mama. Dandani sa anak-anak katupal. Markaro ti sa inyo pa nagkinawatan. Anya ka ti problema yung agasawa. Amo ka sana magustuhan ti panagbartek ko, mama. Ang amnap mo anak ko. Natangsit laon, ay. Anya di kayat mo asawa iti dahita, Terso. Mama, baliwan tayong tulangan tagsarita. Kumusta ti agpatnag apan naturog mo? Nasimbang kadimat laang. Nakaturog ak adagos, idinalpas tayo ang nagsarita, tatang. Ngayon kas kagangay, narwamak ang nasapang agliriing. Nakaluto akon, mabigat kalatan. Nagmurmurayak ti nagkapay. Masapa ak armwar, tamapanak iti bangkag. Dahil di ko nagtatang. Kisayan nyo kumanti talunin nyo. Oray ta dandanin pa nag-aapay. Amang ano dandani pa yan mabalin agapasan dagiti imuna araap ko. Ngam, awan pa'y pagnaan ti reaper. Kansa nga kaleng matladay jay. Kumita kayo laangan ti manggapas iti mano-mano, tata.
Ado ti mayat, takagawat na. Sakit yung ulo ka na bigatan, Mama. Napuutan nyo ka di ti ruror ni Tirso. Saan? Ngamnagag ko ti kotse na iti rimuan. Itay dawagak, ada iti opisina na. Talaga liklikan, nak. Likliklikan na ti panagsubang yu apikpikat. Saan ko malipatan tinapasamak iti rabi? No natong panak, day tamat nga tan. Natangsit ka unay, Rachel. Dusan mo abaliwan day tanga ukalim, abagad no niya ti pagtungpalan ti panagtanayo. Saan nakabutbut ngan day jay alalaki, Mama? Makaammo no isukat nak iti sabali a babae. Anak, agparbang ka kuma. Nasaysaya at nuliklikan nyo pa lang ti agsarita nga agasaw. Mabwisit ka talaga ka ni Tirso. Sa madlaw ko akanunungan ni Mama. Tsakla si musong batan. Ay, agpadamat ama kumikom damarit yung kanil Loribel. Ni muni naman kit di tawagag. Adeta. Hello? Makasingak ka di? Amok nga out of town ni Loribel. Kapampanaw ti may sa kliyente na. Kapilita na siya tinangsangokan kwa na. Naggasat ka. Kasla si ka ti manager yakin ko kwa iti kumpanya. Dahil ti pagyamanag kan kwa na. Tada pa nagtalag na kanyak. Anya ka ti may paay ko. Kaya't ko kumangagkita tayo ton malam. Sige. Kalpasan ti trabaho. Rumuarag iti alas 5. Sakbay ti alas 5, sukunan ka dita. Agpainayan na lang agpataray. Kaslag kakapsutak pala. Diyak na oray adimteng ni Rachel di opisina. Saan na pa nginawagan? Makagura siguro kanya. Niya Ignacio day chay amagmag na. Sarap nga man. Ama Ignacio, lumugan kayo, tayo tulnog kayo. Tirso. Naggapuan nyo ka di. Apa magmag na kayo? Naggapuak iti akin daga iti daduma atal-talunag. Kinasarita nak ngamen ni Munina nga aginanak ko man iti panagtalon ko. Kasta ka di. Panagkita, kabaalan nyo matpailaan. Rachel, apay nga arak ti inodar mo? Sa anak nga umininom iti nasangar. Day jacket din alalaki ti may mayatlatan. Ha? Nabarta kasi mangpet ni Tirsoy de Rabi. Nagsinungbat kami. Dandaninak pa'y tinungpa. Kasta ka di? Ang tagayam na taksa na problema dagiti agasawa. Nailaw anak ka ni Tirso mo, Nina. Gwapo nga min kan masirib. Naimbag ka pa'y. Nagasgasat ka. Saan mo kumaasawan day ta, Rachel? Kaputabak na nga, kasta ka di. No amok lakuma, anariribok tibiyag ti adan asawa. Sa anak lakuman anak as asawa. Inawis ka. Pakayat ko nga da pangipagsakit ti marikriknak. Agtalagakan ka. Taim bilang ka na saya at agayam. Ngam, agalwad ka. Tadi ka agkam-kam mali. Naimbag man ta nakita nak Tirso. Adda ngamin inbilin ni Munina. Sana kun nga agpalpalikaw baraw. Sapay ko mata maawatan na. Anya ka di dayta, Ama Ignacio? Pagimbagan nyo nga agpada. Saan na nga main anam namaan? Amaam-am muna ni Rachel.
ti amuna. Saan kayon nga agkita pay? Kalpasan day apa nagsinayaw. Pagbabawayak lao na iti amin. No nakapagpanunot ako mahanayimbag. Kat inikak itinan anay apanawan ni Monina. No mabalain, di na kayat amaamuan ti asawam. Tinagbalin ana palabas yaw. Tapno saan amariribok ti biyag na. No day tati kahit na. O sige. Katawan mo tiga po na. Amamuan ni Rachel day ta. Uray taagayam kayo matlaan. No pay saanan akas ede. Day talaw na iti pagyamana ka, Ma Ignacio. O sige. Sa anak nga rin nga agbayag. Masapol aliklikak nga rin ni Monina. Kung nagkuyog kayo kini Rachel, saan kayo kadi nagkita, Tirso? Saan mo't ngayon may di opisina, Mama? Amangan no kadwana dagiti barkada na. Nasaysayat no, pag maumawag pa ilang tirik na. Ti pampanunotag, amangan no anyakit ititaka sa mapasabak kadkwana. Awagak ko, Ma. Yung mamangan magsinungbat kami. Siyakton ti magkamo ang makisarita kadkwana. Doa talatan ti agsango amang rabi. Agpilasak labit, Mama. Napanan nga ta agpaiso ni Rachel. Kaya't nakansamad apapasan ti asawam. Ay, sana mabaling niya agpayag da ito'y asaan niyo apanagkin na awatan. Kasaritak to na impag ni Rachel. Liklik-likak ako nakamaamon ni Rachel tinagbalin ana palabas mi kiniterso tatang. Ngam inawis nak. Impag sana ti luksaw na iti asawa na. Kita laeng dagiti babak na. Adun samet ti problema da. Ado ka no ti bisyo ni Terso tatang. Kensukan. Anya, adon tinagbaliwan na. Kita ti maaramidan ti kwarta niya tatang. Ngam ti kinapudno na. Naggapo ni Tirso dito'y balay. Nalabsan nak amagmag na. Nagkari atong palan na tikid daw mo kinkwana. Nasayaat no kas tatang. Ngam kunamwat nga saan mat nga tapad padaksan ni Rachel ti asawa na. Saan na kumaasar saritaan iti sabali ti parikot da nga agasawa tatang. Kayat na nga tang ay petsa ti marikrik nana. Nasayaat mat ti panakisarita ni Terso. Makamudan nga agasawa no anya ti problema da. Awan pa ni Rachel. Ano ka rito orasan? Naawagan mo't lang ata ni Mama ti asawa. Ay, talagang sakay at nakapapasan. Siya ka dito aking baso. Wan, akwag. Adon tinagbaliwak. Nasumok kong ti agbisyo. Oh, apaya siriring kayo pailaan, Mama. Kasano ang makaturo kak? Kat madandanaga na kamang pampanunot kan ka. Di mo man lasong batan dagiti awag ko. Kalpasan na nagsina kami kani Monina. Sangmat kami nga agiinom. Nakipagkita ka ni Margot. Kasangay na. Kan, naira na si Mang Pati Amerikano, fiancé na. Anya ka tinday ti ama pampanunot mo. Nagsubang kayo kiniter so iti rapi. Gapo iti panagparpartek na. Ita, si kamot tinapartek. Itaman ti panang tungpa na kanyak. Maturog ka langan iti kwartok. Abang ano di mo kabailan ti umuli. Di ka mapagkat. Nalaos ti barutag ni Rachel si Mang Pati derbe. Amang ano saan na malagip, asyak tinangyuli kan kuana iti kwarto ni. Naglala. Kan pukpukaw na pa'y tinagan ko.
Tirso, Oh, nakaraing ka matla. inuray mo pa'y asyak ti umuna nagsaw. Anya talaga ti kayat mo mapasamak, Tirso. Di ba gamlaan, nung kayat mo ti makisina kanya.